ikakhulukazi izinto ezenzekala phakathi kwethandani. For ulwazi olundlula lana, hlala ku G1 Solimagamo channel. Manje sinithulela uG1 Solimagamo channel lapho anilethela khona izinto ezenzekala empilweni zethu mihla namalanga. Yingisa mangwa ipfumala timhondzo hi ku rhumisa muyingiseri Dr Studios hi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. G1 Solimagamo channel. What did that in your shop? Mga delele. Tonani le shop. Meta badinganga. Oh, okay. Ntokoto Studios, home of technology. Muyingiseri nkarhi lowu a wu rindzerile wu fikile. G1 Solimagamo channel hi ku tisela nongonoko wa maxangu ya mujolo. Tiphine. Riperini la ku amukela ka nongonoko wa maxangu ya mujolo ka G1 Solimagamo channel ku ri ra vumbirhi ra kahle. Mi ta khomela ku va hi nga vangi na wona nongonoko lowuwani hi ra vuntlhanu nakambe tlhela hi nga vi na wona nongonoko wani poneri a hlamile hi Sunday a ku ri mhaka ya ku hina nkosi. Ni vona vo tala va kha va vutisa van'wani va kha va ni fonela a ku ri timhaka ta nkosi se ti disturb everything because minongonoko ya hina a yo uploadiwa hi va hi ri live. So emadyambyini ya siku ra namuntlha i episode 2 ya episode 3 I mean ya dokodela loyi ku nga jaha leri ri nga xaveliwa ti-conflicts na swin'wana hi nsati wa kona a va hi byela swona mara a hi voneni ku amadyambyini ya siku ra namuntlha hi hlangana na yini. Loko ku ze a ni dize hi ndlela leya a nga ni diza hi yona leswi a nga swi twa a swi hlamuseleki hi ku lava va swi twa ku kahle va ri ni xitirhi ende a va hemi ni xitirhi hi mpela hi ku loko swi fika hala ka timhaka ta masangu a ndle mhaka ya ku huwa a ni relax hi lero kahle yena ni n'wi ndle swilo a va satisfied hi lero na loko hi ri 2 ne hi ri kahle ni loko hi ri mbedweni a ni n'wi endla swilo leswaku a tikuma a yime hi siku ni nga ku i lava ku havula swin'wana henhla ka ku dropa ku ri hawu dropa andlwini. Dokodela i jaha leri a tekanile na ntombi yo karhi leyi a va tshama swin'we ku ri nsati wa yena laha a nga vuya a decide ku ya n'wi kumela matsongo hikuva a kha nga kumi vana then ntombi liya hi ku twa ku va yi sungula ku diza dokodela a hi tweni to tala hi nomu wa dokodela. A ni tlela ti-conflicts ni pfuka ti-conflicts rice yini swiyoviyovi ti-pizza se a ni dize ye n'wina wa vanhu a ni khoma kahle ivi loko a karhi a ndlisa xisweswo ivi la Precious a nga nghena se a tini hi movha lowa wa yena a ku i la ku ni teka a ni humesa hi ya ka ti-restaurants to karhi laha yena Sibongile Maluleke a nga sungula ku refuse ku a ni nge swi koti ku xerha n'wanuna munhu wun'wanyana swi vula ku hey mina a ni nge swi koti like a ni nge ku nyiki permission ya ku i tikuma i karhi u ya handle sweswiwa na munhu yaloye se ni ku no swi vula ku mina sweswiwani ni fanele ni teka xiboho hi ku wena va ri loko u pfuka u fini problem yi ta va na mina wena kahle swi ri leswi faneleke u xi endla na ku release wena i tikuma emuka i ya ka n'wini a ku i vula njhani ni ku it's over a na ha ku lavi a ku a ni twisisi ni veki kahle a ni twisi nchumu ni ku ni laka nkarhi wo sweswiwani i fanele i va singili a ku kambe singili i ncini ni ku i fanele i tikuma i ri munhu loyi a tshamaka a ri wexe a ku a ni nge swi koti ku tshama ni ri one ni ku okay ni ku lerisaka loko ni pfuka ni ya ntirhweni mina a ni nge hi ku a na ha lava ku kuma i ri kona laniwani hi ku se swi ni vangela mabibi yambirhi na stress hi ku mhana wena va ri ni ku release u famba hi ku loko u pfuka i fini ku ta va na problem so ende loko phela wo fa a ni wo wa ndhanda va nge he swi mention ku wena a wu rhanda va ta ku mina a no ku fostela ku i tshama laniwani ende se va ta ni charge mali ya lovola ende yi ta va yi ri henhla se a ni nge swi koti se ni ta kombela ku i timukela a ku hayi a ni nge muki mina mina ni fambi ni ya ntirhweni ka boxa na ntirhweni ka boxa ni kuma ku munhu i tsale papila loko a tsala papila a ku ta pfuka i nga rhandananga na munhu vutomi bya wena hinkwabyo hi mele ya swilo leswi ni nga ta swi endla ni kuma ku laha hansi suka a ndle mese a hangalesini ku yo tswila ndlwini ni ri hlayini papila leriya loko ni ri hlaya ni ri heta
ni vita ni foneliwa wa movha wa ku tshama kilometer a ta lani loko a fika hlamusela timhaka ta ku no ni na problem ya yini a ku sweswiwani lava we endla ka rivaleni straight kumbe na wena hi sungula relationship ya kahle yi rhandza na hi ya mahlweni ku ni hleka eka wena Sibongile u tsale papila hi leriwani i ri mina ni ta swi vona nge pfuki ni rhandzana na munhu a ni swi tivi ku ola ku ndla yini kumbe la ku tata ni dlaya kumbe njhani na kasi munhu ole ku ya ka Facebook he lexi ni nga xiya vanhu vo tala va tirhisa Facebook kumbexani social media tanihi vuvhikelo kumbexani hi qulu ra ku lwa na vanhu kumbexani tlhari ra ku lwa na valala va vona u kuma munhu a ka ku mina mbyana ni humini ka yona mara a wu humangi ku wa ha ri ku tsaleni hi yona so vanhu vo tala va tirhisa ku social media tanihi ku lwa va kha va gega valala va vona va kha va endla nga ku va humini kasi hi vona va nga fumbarhelakala. nongonoko wa maxangu ya mujolo wo ta ya emahlweni kwala ka G1 Solimakamu channel tshamisa xisweswe wena muyingiseri. Them Chest Computing and CCTV Installation vukorhokeri bya hina byi katsa ku ngheniseriwa CCTV, graphic design, branding, networking na programming, ku xaviseriwa ti-laptop na tikhompyuta hi tlhela hi ku lunghisela. Swi nga heleli kwalani, tihlanganise na hina eka nambara 073 439 2724 kumbe 073 807 5252. U nga rhumela marungula eka WhatsApp eka nambara ya 081 778 3992 kumbe u rhumela email eka chestamayana@yahoo.com. Ndzi te Them Chest Computing and CCTV Installation go vule hosi. Elo Holdings hi lawula maxelo eka miako hinkwayo. Twana hi ku khomela ti-econ to hambanahambana 9,000 BTU, 12,000 BTU, 18,000 ku katsa na 24,000 BTU. Swi nga leswi ku hava ku u nga hi bela riqingho ivi yi ku number busy kumbe yi ku yisa eka voicemail hi fonele eka nambara 076 752 8555 kumbe u hi rhumela message eka WhatsApp hi nambara ya 072 6325 wa hi rhumela na email eka email address ya eloholdingsgroup@gmail.com wa vhakela na tiofisi ta hina eka Malamulele na Ngeta. Elo Holdings, the ultimate drive-in services. Hi vuyisa xisweswo emavhengeleni no yisa emahlweni nongonoko wa maxangu ya mujolo. ivi ni tshame na nyolo yalo ni tshama ni tshama na le ndlwini ho ti hungasela hi swo romantic swo hengeta swona ku nghena call i Sibongile i ni fonela nambara yin'wanyana lowa ex wife wa mina kahle a nga ha ri munhu wa mina ex wife i ni fonela ku hello kunjhani o ile kwini no ndlwini o na mani no na nsati wa mina o n'wi nyika foni o ni kombela isuka kwalani muntu wa mina na dokodela waloye a ni ku lavi famba kwalani wa hi disturb swi yini i n'wi dlele vukati u byela Precious lo le kilometers a wu pfuni nchumu u tele ku dya grocery ra mina kwala mutini mina ta ka foni liya no swi unfair leswi swi ndhaku a swi fair loko i rhuketela munhu loyi ene munhu loyi i le henhla ka wehe standard a ku wata engineer dokodela no a ni swi tivi a ku ta ni dyondza ku sukisa namuntlha lava ku dyondzisa leseni no leseni ya yini ka mhani vongina o ta ni dyondza namuntlha tiko ri ta ninginika ri ta ninginika njhani na a dropa foyini a senda message ka senda message a ku he dokodela i last message ni kombela wena u ni byele mhaka ta ku wa ni rhandza ene munhu woloye a nga ha tshami na wena ku tsandzeka sweswo ta ku nyika 2 minutes ya ku i endla sweswo i vuyisa feedback eka mi ku swi ndlisa ku yini a ni vuyisangi feedback loko a ndzhaka nkarhinyana u fonini a ku dokodela i kumini SMS na ni ku ni yi kumini a ku i ri yini hi yona ni ku leswi i ni byela ku ni endla swona a ni nge endli loko swi ta ni onhela ka munhu lowa mina wa nyuwana ende swi mhima na wena va fonerini ni ku releaseni ka swilo sweswi i le kwihi a ku mhini le kaya ka Mabedi i le kaya ka Mabedi na a ku na problem loko i ri ka Mabedi se even then loko ha tshamisa sweswo ni yena i tlele kwalaho wa vhela hi bed the whole night a ku ri night shift kahle that day loko ha tshamela na yoluyani ivi a tha foyina futhi bungi hi 12 ni nga khomi foni a foyina futhi ni nga khomi foni a senda message a ku ka swo va busy hi ku ze nga khomi foni laha ni nga n'wi fonela ni tirhisa ATM ya mina i nga ni disturb ku na mina ni lava ku disturb ni busy ngo wena u hlulekile ku leswa mina a ni lava swona se ni tshike mina ni kurisa muti ni ya mahlweni ku nghene van'wanyana va ku replace wena famba vatswari va wena va dlele relationship ya mina na wena a dropa foyini ivi loko a dropa foyini a ku mundzuku leri xaku before ku ba 6 o'clock nampundzu i ta va i ri ka Facebook ni karhi ni endla ni ka Facebook na i ta swi vona ni dropini foyini loko ni dropa foyini a ya ka Facebook Sibongile Maluleke loko a ya ka Facebook ka foni ya yena
xa mina ku ri xa yena a tiva akhawunti ya mina a tiva everything swa mina kahle kahle akhawunti ya mina a yi ri kwalaho ka Facebook ya yena na akhawunti ya yena a yi ri kwalaho ka Facebook ya yena ivi laha a nga ya ka Facebook a nga fika a teka ti-picture ta mina a posta ka Facebook a ku munhu loyiwani i tshama a ri singa dokodela i munhu loyi a ni n'wi xavela tibox ta ka Total Sport i munhu loyi a ni n'wi xavela timpahla ta ka Truworths i munhu loyi a nga dyondza ku dya ti-cornflakes hi mina loko mi n'wi vona a nyukini i nyuke ti-cornflakes ta mina i munhu loyi a sapota hi mina tibox leti mi vona a ti dlokini i xavela hi mina ni hlamalaku hi vanhu a ni swi tivi ku why dokodela loko va vulavula va boheka ku vula na ku Agrimatati ni vula ku na loko a vo nsati wa vona luwa un'wanyana mara loko va ku nsati wa vona lowa ku huma Agrimatati a ni swi tivi ku why va yi phikelela so ni hlekisiwa na hi loko va ku ni ta va ni kha ni endla yini ka Facebook na loko va ku ta va ri ka Facebook va swi vula ungaku ko va ku ri i village mara hi ku ya hi n'wina vayingiseri mi vona a hi commenteni laha hansi mi vona ungaku i mani a nga tsala statement lexi ka Facebook because Sesibongi uri i dokodela a nga tsala statement a kha endlela ku ngiport dokodela uri i Sesibongi a nga tsala statement a kha endlela ku ngiport mi vona ungaku i mani a nga tsala statement lexiya xa ku ni ku xavele ti-cornflakes ni ku nyika 2 minutes ku u ti vuyisa va ni fonela vanhu loko va ni fonela va ku minjhani Mr dokodela ni ku pfuni minjhani va ku ta mi kombela ka GCR ni ya ka GCR ni kha ni nga tirhi ka GCR ku humelela yini hi ku mina ni tirhi ka GCR ku ndeka yini ku vitaniwa ka GCR va ku hey mi kombela mi ta ka GCR sweswiwani hi ku loko mo ka mi nga ti mi ta poyileka ngopfu hi yini na va ku a hi loko mi tsema mbilu mina Facebook na no hayi Facebook ni na yona va ku hi kombela mi nghena ka Facebook ni nghena ka Facebook ya mina Dr Van de Bless loko ni nghena ka Facebook ya mina Dr Van de Bless yi ri la password yi la password njhani ku password leyi ni bakula hi yona kasi munhu ni cince password ni n'wi fonela a nga khomi foni bongo ni n'wi fonela a nga khomi foni bongo ivi ni fonela ku hi vo boti ready ni fonela vo boti ready va ku minjhani papa wa ti-cornflakes a wu khaba mi le ku trendeni ka Facebook ni nghena hi akhawunti ya nsati wa mina loyi wa nyolo le Kremetani loko ni nghena hi akhawunti ya nsati wa mina ni kuma ku busy ka Facebook loko ni cheka ni kuma ku se i tsutsuma ta 13,000 likes yo vanhu ni fanisiwe laha ka Facebook na xixi xin'wana xa na nkulukumba n'wana va ri mahuntotosi a khome nseve like a ri nhoveni va ku before dokodela a dya ti-cornflakes a ri so loko se a dya ti-cornflakes a ni mbale xikipa xa hemisphere ka ti-picture ta kona va ku loko se a dya ti-cornflakes i so khale a ri so before ti-cornflakes ni va ku se a ni nga hi swi pfali swilo leswi se manjheni swi le ku trendeni na ku na swi pfarisa ku yini a na ha swi tivi phela laha ku na swi pfala njhani swilo leswiya ende n'wansati lo se i le ku swi voneni phela loko pula ni cinina ni ku bebi i nga wari hi swilo leswi swi humelelaku layani a ni wa swi tiva ku vavasati va rhandza ka vavanuna va rhandza swilo swa ku hambana wa swi twisisa loko loyi a kuma a karhi a ni trendisa hi lero i lava ku tsama relationship ya mina na wena ni ku i swintsongo loko ni se ku fonela ka munghana lowunene hi leni lani hello minjhani Mr dokodela pfukini minjhani mi kombela mi ta ka munghana lowunene ni ya ta ka munghana lowunene ni nga tirhi kona na mi ta veka xitori lexi endlekaka ka n'wina na mhani va ku ti-contract leti ta bongo a ngo wa ti lava ka Facebook mi ta ti tlherisa xinjhani na tibox leti a ngo wa ti lava mi ta ti tlherisa ku yini hikuva mi dyondza Total Sport hi yena mi dyondza ku dyoka ka Truworths hi yena na tiboxa hi yena mina na a hi n'wi boha dokodela na no hayi boha dokodela hi mina va vula mina hayi ivi swi ndlisa sweswo a hi lavanga na agreement na lava ti-radio station ni gelela ni nga dropa tifoni loko ni cheka WhatsApp ya mina laha ka WhatsApp ni kuma ku se ni tsutsuma 2,400 wa ti-message na hlamula ku 2,400 wa ti-message ni nga le ka group a ni se create group kumbe a ni tivi kona loko nga ni chela ka group na loko ni cheka ni kuma a ku na group laha so ni hlamula ku vana na responda njhani ni ti record leti va ri xitirhi xiverengi se na hlamula ku va ri xitirhi xiverengi hawu khamba ku endlaka yini ni ringete ku lava ku swi tiva leswi vonaka valava ni nge he va respond laha nsati wa mina a nga nghena se a lan'we a famba swi ni nghena ndlwini so manje ni khoma leswi ni tshika laha eku hlambela laha ku dyelana a swi tivi laha ku humelela yini ku sala yini hi ku ya hi mina kumbexani mavonelo ma mina nhlamulo ya mina ni twa ungaku hi lowa xisati a nga tsala statement lexiya aka Facebook a kha a phoqa bodokodela hi mhaka ya ku laha ka muhotototsi vanhu va hosi ni vula munhu a nge ti vekeli na muhotototsi a ti chingela ku khale a ri so sweswi u so ni vula ku laha ka muhotototsi swi endla ku ni yimanyana na bodoctor ku yi nge ti vekeli na muhotototsi a hi ve ni feka yeleyo
Ngelikete ku phone nsati wa mina ungifonela angakhomi phone. Nongifonela angakhomi phone. Na lo tkandeni ka Facebook sesilo kufambeni. Senoku ni receive khona ya ku ma Cape Town, ya ku huma aBushu, ya ku huma Gauteng, ya ku huma Lephalale, Limpopo. Yengwe bodo kodela na hi mina. Va ku ta kombela bodo kodela hi ku kumisa. Hina hi blame nsati wa n'wina ka leswi a swi endlaku ka Facebook. And swi tikomba ngari hi n'wina mi nga tshika yena. So even ku vaviseka ko karhi i ri emishavuleni na ring, emishavuleni na ti-iPhone, exaveni na ti-cornflakes. Se hi kombela n'wina hina hi vavasati hina laha hi fonelaku ma tsuna ti-voice na ti-voice na titwa. Va ku hi kume number phone ya n'wina, number phone leyiwani hi ta hi save. Ho ka hi nga tivi ku ma hi pfumelela ku hi muvisa question na na mi pfumelela. Va ku hi ku ya hi leswi swi bongile a nga swi twela ka Facebook a ku wa mi diza hi switwini yes a mi diza mi tirhisa na ti-expensive phone like ti-iPhone. Xana a nga va a lo twa yini ku za a mi diza hi ndlela liyani na? Ni ku xivutiso xa kahle kahle a ndzi ta va ready hi ku xi hlamula. Va ku hi nga mi fonela after how many minutes, ni ku fonela after 2 minutes. A va foneli after 2 minutes. Va ku Mr. Dokodela hi kwini ka n'wina? Ni ku hayi na mi amukela. Va ku hi byeleni ku se swi bongile a va lo twa yini ku ze va mi diza hi ndlela liya va nga mi diza hi yona. Ni ku ze a ni diza hi ndlela liya a nga ni diza hi yona leswi a nga swi twa a swi hlamuseleki. Hi ku lava va swi twa ku kahle va ri ni xitirhi and a va hemi ni xitirhi hi mpela. Hi ku loko swi fika hala ka timhaka ta masangu a ndle mhaka ya ku huwa a ni relax. Hi lero kahle kahle yena ni n'wi ndle swilo a va satisfied. Hi lero na loko hi ri two hi ri kahle kahle ni loko hi ri mbedweni a ni n'wi endla swilo leswaku a tikuma a yime hi swikun'wana ingaku i lava ku havula swin'wana henhla ka wodropo ku ri hawu dropo andlwini. Ni ku kahle kahle a ni ni mhaka ya ku huwa loko no za ni nghena nyona a nhonyana kahle kahle hi lero u huma a nga ha swi lavi kahle kahle na ku tikuma a karhi a muka. Se swi bongile ku va na swilo leswi a nga swi twi kahle kahle ni nga ta ka ni nga swi explain. Lero loko mo tirhisa down kahle kahle mi tirhisa mihleketo mi ta swi vona ku swi bongile a twiyi. Mara leswi a nga swi twa swi koho hi ku ya hi switirhi leswi mina ni nga na swona. And loko hi a swi hlamusela a vula ku hayi u na size ya kahle a la ku tikuma ni losing size leyiwani u nga na yona. And a swi tirhisiwa kahle ni ku hayi a ku na problem. Swilo leswi ta va swa wena ntsena unless loko u bayiza ta endla ku lava va nga handle va ta va ta twa leswi i swi twaku ende va nge he tlheli va ta ni diza ku tlula wena. Loko ti-conflicts va ta xava hi mabakiti kahle kahle va nge he xavi hi 1 ni wa u xava hi 1 pack ho tirhisa hi mabakiti kahle kahle. Hayi va bodo kodela ha swi twa leswi n'wi mi vulaka swona. So yena u hlamusela timhaka ta ku i le ku mpoyeleni i hlamusela timhaka ta ku yena n'wina loko mi tikuma mi karhi mi endla timhaka ta masangu a switheveni a mi swi koti se a ku va ku karhi ku tirha yena ni ku no leswi ye a swi endlaku kahle kahle u jaja hlampfi hi ku khandziya nsinya ende loko a jaja hlampfi hi ku khandziya nsinya ku ve a mati ni kota no ponyi loko a swilo leswi nga ta ka swi nga fambisana a yi lembe duni a ta swi vona ku hlampfi loko ndzeni ka mati yi tirha xinjhani eku ringete ku loko va karhi va fona va ku no na hi pfumelela ku hi ta kwale mutini mi hi ta kota ku hi to leswi bongile a nga twa swona na no why mi ku na mi pfumelela moo vangani na hi ku kahle kahle mi nga ta hi 1 hi ku loko mo ta hi group a ni nge mi satisfy kahle hi ku se mi ta ku kala na hi dokodela swi nga ha twiseki ni fanele ni khoma ni tshika yihi mavo. Hayi va ringete ku no hi ta kota WhatsApp ku nene hi mi byela ku hi ta rini va mi nga swi endlisa ku yini i ve le Bush lava ni foyinela va kusuka a Bushbuckridge va ku mi ri mi tshama kwini ku hayi mi ni tshama Risinga loko mi lava ku hatla mi ni kuma mo fika mi ku a yi save mi ku hi lava ka ground ye le Risinga ka Goleka ni ku loko mo vutisa sweswo mi ta mi ni kuma ku na problem. Loko ku handza sweswo ku fona va le section A ku fona va le Kremlin ni yelo phela i loko vona trend leyi nga ku ndlekeni vhela va ku Mr. Dokodela mi kona kaya na loko sweswo ni ntirhweni a mi lava ngopfu yihi va ku hey na kahle kahle nyani lo kahle kahle swi tikomba mi n'wi kombele swinene swo chavisa leswi na yena a hi tsakela ku lava ku swi vona kahle kahle no a mi nge ni busy hi vavanuna van'wina na hi ku leswi ni nga ta mi endla swona swi ta languteka ku vanhu van'wina a va ha ri nchumu mi ta chana tlhela ka vavanuna van'wina hi ku a ni tirheki ku za va mi vitana xitirhi va mi vitana xitirhi rizini yo karhi se va ku no mi chayisa nkarhi muni loko i loko ta va ni ri risini va ku hayi a ku na problem. Ma yi vona ku problem yi sungula ku eka van'wina vo teka tinjanganja se ti le ku sunguleni ka ku navela munhu ka Facebook hikuva a diziwini se ti ri ti lava ku ya ti ya twa leswi nga endla ku a za a diziwa i problem ya ku u fika u hlangana na munhu u kokakoka swi hetelela swi lidika sweswiwani la a va faneke va tshamiseka makaya hi mhaka ya ku va va tekiwini ve le ku hlupheni ka n'wana wa vanhu ku va lava ku ya va ya twa and nxo ku vanhu lava vulavulaka sweswo va lava ku ya va ya twa i vanhu lava va nga mindyangwini a va swi twi le kaya va lava ku ya va ya twa swa dokodela n'wana wa vanhu. So mi ri yini n'wina vavanuna va kona a hi commenteni loko ko va ku ri wena u kuma ku nsati wa wena u rhula ku ya a ya twa u ri yini hi swona wa n'wi pfumelela a ya twa kumbexana
a hi commenteni laha hansi hi twa ku mi ri yini because vanhu se va busy na ku i xitirhi ve le ku xi themendheleni maxitwana xo xi le ku ti themendheleni se mara mi ri yini hi lavo va lava ku ya va ya twa hi ku u suka laha a baleka laha hi tshama kona a ri singa a hlangana na out leyi wona tiva na mina na yona va ri i vutivisivisi a baleka a ya ka sikhwinyana se a ni fonela a ri ka sikhwinyana hi vo 8 a ku hello dokodela ni lahlekini kidnapiwini a ni ku tivi la ni nga koho a dropa foyini ivi vatswari va yena ni va foyinela ni ku sibongile u ri i lahlekini a nga na n'wina kumbe u ni wisa na hamba ku a nga na yini hi fikisa sweswo emakumu ka nongonoko wa hina wa maxangu ya mijolo hi kombela mi subscribe channel ya hina yi kota ku kula a hi ali hi yona number 1 misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla kambe a hi se kolwa ha lava van'wanyana vanhu va subscribe channel ya hina yi kula hi laha ku nga heriki a hi hlanganeni nakambe hi wa vumune loko hi mi tisela episode ya Cynthia Mafenya ya part 4 ku nga episode leyi yi nga yo hetelela ku ta va ku ri ti 1 wa vumune na madyambu hi 8 o'clock hi mi tisela swona hi mhaka ku Friday i Good Friday vanhu va ta va va ri busy na ku ya hala na hala hambileswi a lwaku murhangeri wa tiko mara vanhu va ta va va ri busy ngopfu so a hi lavi ku kavanyeta vubizi bya n'wina hi ta mi tisela nongonoko hi wa vumune. Kyra Health Boutique Pharmacy and Clinic hi kambela BP ku kunguhata mindyangu xikambelo xa HIV ku yimbisa vaxinuna na ku tlhogomela swilondza hi nga heleli kwalani hi ku endlela medical fitness test vitamin BCO sexual removal implant removal ear syringe antenatal care hi pfula hi musumbunuku ku fika ra muntlhanu awara ya nhungu ni mixo ku fikela awara ya tsevu ni majambu hi mugqivela sonta na tiholiday hi pfula hi awara ya nhungu ni mixo ku fikela hi awara ya nharhu ni ndzhenga vhakachela pharmacy kumbe tliliniki ya hina eka shop number 4 Randzu Bakery Complex eka Mdavula wa hi bela riqingho eka nambara 068 122 6699 kumbe 082 500 4781 wa rhumela na email eka email address ya info@kyrahealth.co.za kumbe u vhakela website ya hina eka www.kyrahealth.co.za. Kyra Health Boutique Pharmacy and Clinic, your health